Radio Click, a Europa que namora. Ola, benvidos e benvidas a un novo episodio de Radio Click en Contar e Cantar. Hoxe seguimos cos contos da avoa de Sagrario Torrado. Que nos traes hoxe, Sagrario? Ola, Sara. Hoxe traio-vos un conto tradicional, non é rimado esta vez, non é un romance, ao que lle puxamos o título de Patán de aldea casado na vila. Alá, que título tan imprevisible, de que trata? Pois é un conto costumista, un conto satírico que critica certos comportamentos sociais que non estaban ben vistos na época. Se queredes saber máis, só tedes que escoitalo. Pois aló imos. Moitas grazas. Era unha moza que tamén empezou así a falar con un mozo e xa a deixar a outro. Ela andaba cinta. E andaría por aí 2 meses. E así casou con ele. E aos 7 meses pareu. E tamén lle dixo ela ao médico se sería dos seus días. E dille ele, é dos seus días. O home dixo-lhe ele, pois non é porque non pode ser. Que eu non che toquei antes e non pode ser. E dixo-lhe ela, bueno, pois sabemos de ir ao outro médico. E vai, e foi. Andou ao médico e dixo-lhe, mire, señor, ten o que convence que ainda lle dou calquera cousa, convenzo, porque se non te facemos a vida. E chegando a ele e dile, eu vejo porque hai 7 meses ainda non sai ben feitos, que casei e non lle toquei antes. E xa pareu. E o médico di que é do seu tempo. E dile ele, home, pero ti non sabes que patán da aldea, casado na vila, aos 7 meses a mulher parir.